Anchamonas paqiykuna panaykuna imaynallañ tarikapuwankichis kaymiki programakichis radial katikistakunaq rimayni hina kaqtin paqiykuna panaykuna kunan p'unchawqa domingo 10 yupaychana p'unchawta rikunchis a los 19 días del mes de abril ñan kushkankillataña ñiq masiykuna nuqanchis qarik pasarunchis hina kaqtinqa kay programa radial katikistakunaq rimayni ñawpaqman purinanpaq ñawpaqman tashkirinanpaq ñawpaqtaqa kamaqninchis Diosmanta mañaykusunchirayku Padre Valentín, por favor, mañaychiwayku kay programa ñawpaqman purinanpaq. Hinaqariki wayqaykuna panaykuna llapallanchikqa taytanchispaq ñawpaq imachuykusunchis taytanchista waqharikusunchis rikipaypas saminchaywananchispaq yanapaywananchispaq tanqariwananchispaq cristiano runaqa qallarisunchis llank'ayninchistapis ruwayninchistapas kawsayninchistapas apapunchay hina sumaqta mañayukusunchis chayqa riki sumaqta mañaykuspa puririsunchis kuskalla riki kunanqa chay hinaqa mañakusunchis ya Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo sutimpi hinataq kachun Jesús yayayku hanaq pachapi kaq sutiyki upaychasqa kachun imaynan hanaq pachapi hinallataq kay pachapipas p'unchawniykuta antaykuta kunanquwayku huchaykutari pampachawayku imaynan nuqaykupas nuqaykuman huchallituqkunata pampachayku hina amataq kachariwaykuchu wataqayman urmanaykupaq tukuy mana allinkunamanta q'ispichiwayku hinataq kachun Jesús hinaqa riki sumaqtaya mañaykunchis kay p'unchaypi Dios taytanchis k'anchariwananchispaq Dios taytanchis riki nuqanchistapas tanqariwananchispaq. Much'aykusayki María, Dios pagracian apunchis Dios kanqan warmikunamanta qullanami kanki. Wiksaykimanta paqarimuq Jesús wakiri qullananantaqmi. A Santa María, Dios Mama, nuqayku huchasapakunapaq mañapuyayku. Kunan wañuyniku pachapipipas hinataq kachun Jesús. Gloria a ella, Pachuri, Espíritu Santo, Pachigachun. Imaynan ñawpaq karan kunanpas wiñaypas uchukaykamapas hinataq kachun Jesús. Qolyanan Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo, sutimpi hinataq kachun Jesús. Hinakatanqa wayqaykuna panaykuna kimunay p'unchawpi nuqanchis waqmantañan purishanchis tashkirishanchis kay programa radial katikistakunaq rimayni napaykushapuni wayqaykuna panaykuna huch'uyta kuraqta llipin abueluchanchikkunata pikunachis maykunachis kay programasta erimushankichis nuqaykuqa tukuy sunquykumanta agradecikamikiku imaraykuchis personaykunapas chashiykamankichis wasikichishman ayllukichishman maypis tarikapanchiykamaya noyqachaykamishayku hinakaqtinqa waykuna panaykuna kay p'unchawqa riki manan sapallaychu kashana ashawanpishayki ishki wayqinchis pananchik compañeroshanchis. Padre Valentín, muy buenos días. Alguien hamuki cacho, may parroquia pinankashanki, napayki audiencia. Gracias Yaya Bernardino y gracias Panay kay periki nuqataps chaskiwankichis sumaq sunquykichis wan hinaqa riki nuqapas puririmshani haqay decanatura de Paruro y parroquianchis kashan riki San Sebastián de Omacha haqay libitak hapiwan kuskañay kashan chayqa chaymanta nuqapas puririmuni pero ancha kusisqa riki wayqay Bernardino hinaq napaykuya kachun riki llapallan uyarimuqninchiskunata rikipaykunachis kay napi kay redes sociales chaykunapipas erimashanchis qankunapaqpas kallpachakuy kachun especialmente riki kay cristianos puriqkanchis kunanqa riki parlarishanchis rimarishanchis taytanchispaq kawsarimbusqan chayqa nuqanchispaq kawsarisunchis rikch'arisunchis wayqaykuna panaykuna hinaqa riki puririsunchis chaymantapas riki napayrikunaya kachun llapallan uyarimuqninchiskuna sullk'a hatun riki abuelonchiskuna abuelachanchiskuna qankunapas riki suyarikunkichis riki programaykichis nuqapas uyarini chayqa riki chaynataya sapa domingo a domingo riki suyakunchis chayqa kaypini karishayku.
Bienvenido, Yaya Valentín, Chimanta, acompañaciones Panaiklat, des Alin Puncha Cacho, muy buenos días, Alin Hamuki Cacho, Personaik Pagpas. Alin punchay kachun yaya Bernardino, yaya Padre Valentín. Llapallay kichista nuqapis napaykamuy kichis kay programanchis radialpaq katakistakuna rimayninpaq ujunta napaykamuy kichis tukuy sunquywankunan domingo llapallanchis temprano hatarispa misaman puririsunchis. Ancha manq'akuyy kachun qankunapaq. Ancha hatun marq'akuy kachun ayqaykuna panaykuna feliz Pascua de Resurrección spat noyoq chiyayka amiguña iñiq masiykuna kusikuypin kunan p'unchawkunaqa purishanchis mana llaykuypiñachu mana Viernes Santo uyantiñachu riki panaykuna dishashanchis kunanqa riki ña Diosninchik kawsarimusqa noqanchis siempre ch'iti kusisqapuna riki wichiymanpish uraymanpish kinraymanpish Teracachanchis riki hinakatanga riki wayqaykuna panaykuna napaykuyniykupunia hatun michiqniykuta Monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia hinallataq napaykuyñiyku Monseñor Lizardo Estrada Lipen decanos párrocos kankunapish riki monet ubijekis michirishankichis parroquiakichis maypich tarikapankichis chaypi hinaña riki ánimo fuerza ñawpaqmanpuni hukkusikiwanpuni Diospa sementaqa aparisun willarisun hinakatanqa napaykuyniyku wayqaykuna panaykuna que munay p'unchawpi decanatura de Maitana Pairuxon, a ver, quebrada onda Ullanteitambo, general Tarik Uyerimishanchis, decanatura de Sagrario, decanatura dame o equivalente na Pexuma. A ver, konan tutamantampi na pairuksunchis, a ver, decanatura de Paruro, paikunapis rikuyarimashanchis, llapan distrito kunapi, parroquianchis kunapi, chaymanta, kay decanatura de Acomayo, paikunapis rikisumaqta, uyarikamunku kay miski programanchista, chaymanta, a ver, decanatura de Quispicanchi, hasta na ausangat qhipakama riki kashan Quispicanchi llapallaykichis especialmente riki katekistanchiskuna kashan agentes pastorales qankunapaqpis kachun hatun apayukuy kay decanaturanchисpe los párrocos y decanos chaymanta kashankucha riki llapan comparsakuna imaymanamanta kashanchis riki kaypiqa chayqa napaykuy kachun ayqaykuna panaykuna. Napaykos un panegladis. Napaykullasunchista jala decanatura Paucartambo, decanatura Calca, decanatura San Jerónimo. Lipen de canactora napayksha puña noigo inigmasi con nacionalidad añanchasunches internet impecable. Mañan kota muy bien aquí internet impecable ratulane que vede con tapsek producción ahí con panay con hinagatan napaysunches internet impecable chimanta radio con chopenda noigo los semshe que napaykuñi que manay puncho pe. Radio La Salle, Radio Illari, Radio Virgen del Carmen Paucara, Radio San Cristóbal, Radio Poder Huayna, Radio La Merced, Señor de Huanca, Radio Ampares, Radio Municipal de Colquepata, Radio Municipal de Casca, Radio Ausangate, Tinque, Chigameno de Chinque, Radio Paucartambo, Radio Limón de Cuasapuno, Cable Ari TV Abancay, Radio Bidawasi, chi empezó con shopping, no hay más con la checa, mcheco, que nakatan kareki. Que mona ponchao, peña más con la costerica y cachon, no hay que Dios pasementa, para expandir checa, me dice pecha con epic, a veces con palta expandir más checa, me con que mona ponchao, peña matan hay catanroshenki. Dios manta mañana que shopone ni más puña manda pues mañana con apandan saltar a mengre, ay manan cruzcha cuida también chengi. Che mandat kharek inih masi ay milita mata ramson nispa main ko mili karakter nih imar purishen ki hinakatan ari ke wagi ko na panay ko na ki pinang ki programa radial Katekistakuna Rimayni wagi Valentín anunciaran que parroquia San Sebastián de Umachamanta hamon nispa 20 de diciembre está fiesta psuaktek shrengi echa un chao con shrengi. Bueno, na fiesta que can 20 de enero, pero Pisillaña hakaypi kay fiesta son hatun chasqaqa Virgen del Rosario kashan riki 7 de octubre anchaytan hatun fiestayku kan raymichakuyniku kan chayqa llapan hamunku riki karu llaqtakunamanta chay arimunku chayqa ankhaynan kawsayniyku kashan Ochikan nueva parroquia kashan riki Omacha hapipi chayqa bueno sasachayqa kanqapuni chariki pero kashan hatun sunquyuq wayqpananchiskuna hakaypipas. Y tapuita monashallara kita
Parroquia aquí, bueno, como de costumbre, que domingo de Ramos nos trata, que templo Lipin, Dios y Pechana, Wasikunape, Manar, Espacio Piscancho, Ashkapona, Rona, Semana Santa, Porin, Anchinel, Dashake, Parroquia aquí, Porin. Kaypiqa kashan pisillaraqmi qhatiqkunaqa manan kay llaqtanchiskunapi parroquianchiskuna kashan arikunay llaqta unay wataykunaña chay hinachu ashwanpas pisitaq kashan chayqa mana chay hinapunichu pero kan tukuy sunquwan participayninko pisimanta pisi nuqaykuqa mana kaypiqa kanchu Ramos mana erik kanchu chay Palmera pero huñumunku sapanka familiakuna aparikuspa Arrayanta aparikuspa Romerota aparikuspa puririmunku y Pascuapi munaycha haqaypi imanaqtin porque musuq mihichakunata aparimunku sapanka huk chayqa bendicionta churayunapaq taytanchisman ariki añanchaykunapaq kay mihininchiskuna ruruyninkunamanta anchayna kampuni imaymana mañarikuykuna pero kantaq riki agradecimiento pisimanta pisi puririshayku personaykipas rikurinkiña chayqa riki musuq parroquia pero ña qatikuygashanña especialmente riki napaykusunchikwan waynakuna sipaskuna chaypiqa kallpachakunku masta papanku tayta mamankuta chayraq hatimushanku porque a veces rumisunquraqa kanchis mayninpiqa chayqa pero con esa fe chay iniyninchis kan chayqa suyarikushayku Dios taytanchis waqariwanchis sapankuqninchisman sunqunchistaqa llampuyachinqacha. Kusaya Valentín, Rikuna Panay con Ariki Kuskuliaktapia, Manar Espacio Piscan Tempo, kuna kay umachan kuna peka siyang kasyang espacio, mana ashkapon na siya hindi kamasin siya na por siyang chera inin siya ora remus siya. Hinakatang ay ko na panay ko na siya taon siya, remarim siya sunche, si tapos siya sunche, ya Valentín, ta experience ko na ta ulyara sunche siya. Amadas ko na takamang tisyo, asya taon uyarisun, siempre llaqtanchis kunaman chananchia y mañana kota kaiñaq masiykunna ari ki purinanchishpi ki kuskullapi purinchis mana caro llaqta kunaman chanchis o machaqa caro puninñan kashan ñaq masiykunna ashcha tawanaq Padre Valentín mat'iwa sunchis willasunchis hinaqtinqa kaypiña teramushan ki Dios paychanata ki llapallakchishpa kusirirukunakichispa Señor Dios tayo paychason apayqa chiqaq munakuqmi mana petita waqyakusun qespechik Dios niña chista qespechik Dios niña chista Coño wayku qespechi wayku iglesia kimba llapaykuta qespechi wayku llapaykuta sotekita yupay chasaku sotekita yupay chasaku
Hinakatanga waykuna panaykuna chay kamuykuña wasikichishman ayllukichishman maypichus persona-kichistari kapayan shaykamañan chay kamuykuña masiykuna una vez más feliz Pascua de Resurrección de España noqayku chay kamuykuña masiykunari kay p'unchawpi acompañaywanchis yaya Valentin umachakaruña iñiq masiykuna hayk'awaran Padre Valentin viajakun Cuscumanta. Kay Qusqu llaqtanchismanta kay camionetapiqa chayakun tawa horapi, tawa horaq partinninpi, pisqa horapi, pero hatun carrukunaqa ruwanku riki qanchis horapi, suqta horapi, aqnaya manaya pistapaschu, sino kayna carretera, allpa carretera alla ñañuchalla q'aytu hinalla haqaymanrin chayqa nanaya purinaya kashan ancha nawan riki precauciones qawan cuidadowan yarina kashan. Entonces, claro, mana nishu karuchu, sino a veces kay nanchia riki urquta, ari urqunta muyunki, urayunki uqmanta wichaynki muyuris pa chaypi tiempo pasa con realmente mana nishu karuchu kashanpasqa, sino que naturaleza riki urqunchikkunaya karumantukuchin. Asata muyunki, urquta muyunki, mayuta haykuyunki riki apurimaq mayumanta uqmanta uqariykullankitaq chayqa yaqachayanki riki kay alturamaraq chaymantapis uqmanta aqchamantaqa muyuyunki ankay hina kashan chayqa karuchapunin kashan. Pero kunanqa ashwan ya llakiriki kashan riki kay combustiblekunapis wichayamushan imaynatan chayarisunchis, pero Dios taytanchis kay precisamente napi riki Pascuapi ninchis llakisqa puririshanchis riki ch'arichiwasunchis hatarichiwasunchis riki yanapaywanqa kay yayanchis Bernardino equipo de catequistas paykuna purimunku chayqa riki kunanqa kusisqaya puririsunchis. Kusaya Valentin ashatan tapuquito munashariki hayk'an pasaje kay Cuscumanta hasta Umacha. Kay Qusqu llaqtanchismanta kashan riki kinsa chunka pisqayuqtaq nan transportista wayqanchiskuna cobrashanku, a veces manaya kanchu pasajero chayqa riki hasta tawa chunka pisqayuqtaya cobrakun, pisilla viajanku chayqa aqnaya kashan sasachaykuna karuchan kashan. Kay Cusco llaqtamanta maymanta karu lluqsin? Kay Qusqu llaqtanchismanta lluqsishan haqay riki iman kashan morgue Almudena Urampiraq kashan Belén parroquia qhipanpi kashan morgue riki anchay uraychapi q'ijluchapi kashan na riki aputiuno chayqa pay empresa kashanku kunanqa huqsi haykumunqa ojalá haykumunman carro q'iwiq wayqinchiskuna haqayman riki apariwananchispaq ahinan kashan. Ayri noqapis llakisqa yaya Valentin kashan imaratuchiki kay combustible nisqa nishuta wicharamusqa taka mana puriqnaraqmi kashan y chaymanta pasaykunapish wicharimushan ya y manataq llank'anapish tarikushantaqchu y bueno ashtawan kay llaqtanchik waykuna panaykuna saschakuyman hina purrishan hinakatanga waykuna panaykuna chaymanta sunaqkuna evangeliopish tratashanki mina chaqay p'unchawkunapish purisharqanku llakisqa, entonces chaypaqa iñiq masiykuna kunanqa Diospa sementanya qhawarimsunchik chayraykuna choqoraq kasunchik. Paneglat de shama hina kaqchu balki kuntukki sonqiykumanta por favor ñawincha apaykuña runa masinchikuna iñiq masinchikuna uyarimaytaña munanku kunan p'unchawqa iñiq masiykuna ñawinchamusunchis Evangelio San Lucas qillqaruki anotaruki Evangelio San Lucas capítulo 24 versículos 13 al 35 chita iñiq masiykuna ñawinchaymusunchis llapallansha Dios pasementa qhawarimusunchis hermanos catequistas qankunapish responsable kankichis llaqtakichis apakushan jornada espiritual wakin llaqtakunapiqa apakushan iñiq masiykuna kay liturgia de la palabra nisqa wayqinchikuna pananchikuna catequistakuna munaytataq kay liturgia de la palabra nisqata manan partaraq suyanku ashampis paykunallaña celebranku. Kinakaqtinqa wayk'una panaykuna kay piña Dios yupaychana Dios yupaychana simita qhawarimusunchis. Kaymi Evangelio San Lucaspa willarikusqan qillqa qampa gloria kachun Apu Jesus. Iskay yachachisqankunaman Jesuspa rikurisqan. Chay kikin p'unchaymi Jesuspa iskay yachachisqankuna Emaús huch'uy llaqtata risharqanku.
Chay llaqtaqa Jerusalén manta iskay legua kuraqpin karqan. Chaykuna sucedesqanmanta rimaspan risharqanku. Paykuna rimaspa tapunakuspa rishaqtinkun kikin Jesusqa asuykuspa paykunawan kuskarirqan. Paykunaq ñawintaq ayphayaspa hina karqan Jesusta mana riqsikunanpaq. Jesustaq paykunata tapuykurqan. Imamantan tapunakuspa purishankichis nispa. Chaymi paykunaqa llakisqa uyantin sayaykurqanku. Cleofas sutiyuq kaqtaq nirqan. Jerusalén llaqtapi kay p'unchaykuna imachu sucedesqantaqa lliwmi yachan. Chaychu qanqa Jerusalénpi qurpachakushasπayki mana yachankichu nispa. Hinan Jesusqa nirqan. Imataq sucederqan nispa. Chaymi paykunaqa nirqanku. Nazaret llaqtayuq profeta Jesustan imaymanata ruwaykurqanku. Paymi Diospa qayllanpipas llapa runaq qayllanpipas atiwanpuni rimarqanpas ruwarqanpas. Paytan sacerdote umallikuna kamachikuqninkupiwan hap'ichirqanku huchachaspa wañuchinankupaq. Hinan chakatarqanku. Nuqaykuqa Israel suyuta kacharichinantan suyakusharqayku. Chaykuna sucedesqan kinsa p'unchayñan. Chaywanpas nuqayku t'aqqa warmikunan muspachiwanku. Paykunan tutallamanta ayap ampaman rirqanku. Manataq cuerpunta tarimusqankuchu. Angelkunapas paykunaman rikhurispa nimusqa. Jesusqa kawsashanmi nispa. Chaymi wakinniyku ayap ampaman rispa warmikunaq nisqanta hinapuni tarimurqanku. Jesustan ichaqa mana rikumusqaykuchu nispa. Hinan Jesusqa paykunata nirqan. Mana yuyayniyuqma qankunaqa kasqankichis. Profetakunan nisqantapas ñak'ayllañama creesqankichis. Manachu Cristoqa chaykunata ñak'arinampuni karqan. Manara hanaq pachapi hatunchasqa kashaspa nispa. Hinaspan Moisesqa qillqasqankunamanta llapallan profetakunaq qillqasqankama paymanta lliw qillqasqanta sutincharqan. Emaús llaqtachaman chayashaqtinkutaq Jesusqa aswan karuman puriq hina karqan. Chaymi paykunaqa hark'arqanku. Ch'isiñama tutayashanñataq kanpas. Nuqallaykuwanñaya qipakuy nispa. Hinan Jesusqa paykunawan samakuq haykurqan. Paykunawan mikhuq tiyakuspataq t'antata hap'ispa Diosman graciasta qurqan. Phasmispataq paykunaman haywarqan. Chay ratu ñawinku kicharikuqtin Jesusta riqsirkurqanku. Paytaq qhawashaqtinku chinkarapurqan. Chaymi paykunaqa nirqanku. Manachu ñampi rimapayawashaqpanchis Diospa simin qillqaq nisqanta willashawaqtinchisqa sunqunchis kawsarirqan nispa. Kaq ratupacha Jerusalén llaqtaman kutirqanku. Hinaspan chunka huqniyuq apostolkunata paykunawan kashaqkunatapas huñunasqata tarirqanku. Hinan nirqanku. Chiqaqtapunin Señor Jesusqa kawsarimpusqa. Simonmanpas rikhurinñan nispa. Emausmanta kutimuqkunapas willakurqankutaqmi imaynatachus ñampi paykunaman rikhurisqanta mikhunapaq t'antata phasmishaqtin Jesusta riqsisqusqankutawan. Kaymi taytanchikpa rimarisqan simi. Qampa gloria kachun Apu Jesucristo. Hinakatang waykuna panaykuna Diospa simi qaq'unit anta hinapuni chay kamuanchis kunan p'unchawtaq willarisharwanchis iminatachus ishki Jesuspa yachachisqan qatikuqkuna
que hemos llaqtaman ripusharqanku paykunapis llakisqa decepcionasqa confundisqa ñuq masiykuna iman hayk'an vidanchikkunanqa Jesustaq wañupunchayqa maymanñataq por eso Jesuslla marikunuqansa porranchi iminan kawsayninchik kashan hakku wayqikutipuna llaqtanchiman nishpa ñuq masiykuna que ishkinin Jesus qhatiqkuna kutipusharqanku llaqtanku tachillamami Jesus hijurimushpa paykunawan kushishqa purarqa manataqmi paykunaq ñawinku Jesusta rikurqantaqsh ashwanmish ayphayasqan kasharqa chita paykunapa naykuna ashtawanraq sut'inchamusunchis rimarimusunchis kimunayp'unchawpi feliz domingo ñiq masiykuna kay tiempo de Pascua nisqaparaq nuqanchis tarikushanchis hinakaqtinqa ñiq masiy wayqiy panaykunankuq Diosipaychana taktawan churaykamusaqku hinaqipanmanta yaya Valentin sut'inchayamasunchis munayta kay Evangelio San Lucas nisqata kunanp'uncha qharimusqanchis chimanataki noqaykush mate parimusaqriki hinakaqtinqa wayqikuna panaykuna kaypiña kay Diosipaychanataki llapallakichispa kusirikunakchishpa persnakipish phiña uyantinpasha llakisapasha purishanki kampaq wayqiy panay Raymichak p'unchawñik pasha kampaq pun que Diosipaychanataki. Escucha, hermano. Te doy gracias, Señor, por la vida que me diste. Te doy gracias, Señor, por la vida que me diste. Te doy gracias, Señor, por el amor que me tienes. Te doy gracias, Señor, por el amor que me tienes. Gracias, Señor Jesús, por mis padres que me diste. Gracias, Señor Jesús, por los hermanos que me diste. Ayúdame, Señor, para vivir como tú quieres. Ayúdame, Señor, para vivir como tú quieres. Salta, salta, salta. Salta para Cristo. Salta, salta, salta. Salta para María. Así es, hermanos. Desde San Jerónimo. Estas bonitas alabanzas para todo el Perú. Yo te prometo, Señor, vivir según tu voluntad. Yo te prometo, Señor, vivir según tu voluntad. Yo quiero ser, Señor, tu hija misionera. Yo quiero ser, Señor, tu hija misionera. Ayúdame, Señor, llevar tu santa palabra. Ayúdame, Señor, llevar tu santa palabra a los pueblos que no conocen tu palabra. A los pueblos que no conocen tu palabra. Hermanos míos, yo te anuncio la palabra de Cristo vivo. Jesucristo a ti te dice, hijo mío, cuánto te amo. Hermanos míos, yo te anuncio la palabra de Cristo vivo. Jesucristo a ti te dice, hijo mío, cuánto te amo. En el marco musical tenemos en el reguito el hermano Cruz Damiano, en el teclado Hinakaqtinqa wayqikuna panaykuna imaynallantarika puenkichi allanchu noqaykuqlluqsiakam shaykutaq llipin radiokunaq chawpinta desde el Centro de Formación Arquidiocesana Manuel Montero sunqu rurumanta maypin tarikusha kay San Jerónimo hap'ipitaq ñiq masiykuna San Jerónimanpacha luqsiam shayku internet impecable noykuta rato radiokunaman chaychiman llipin radiokunaq chawpinta
no que watcheream siya kanya masikon na niya chuto sayo no imata niya kaya kirosyan kanya antes siya man ta preparasyon imata siya katapsuan na ki man ala ultima orak ka poi niya man yung kota ka concurse ay manaktim siya napsika no pa kinakatang kaya ko na panaikon na kunang poncharik kanya wincham siya rin chis Evangelio San Lucas Nascata siya parik acompañar siya wanchis parroco de la parroquia San Sebastián de Umacha hari kaya ko na panaikon siya pikanya kasi ano kanyo maniki Yaya Valentin remarim siya rin siya iminat siya ikinat liyang karamskan tarik dapuita Yaya Valentin kunang wata qué año de sinodalidad mascata remaricusha, además obispo en Chilipin, parroquia conata visitarisha, y minatan que tema de sinodalidad mascata yang karishen gish parroquia gishpe. Kusa kay Bernardino che kariki la pansponia kay wataka kanans hunyus kariki sinodalidad nas kapek kuska puri kuska yang kay kuska rim may kuska inni che kay Omacha happy no caps la kis kan gasharan kay nawata ko na email at ko nang kay taps wakit song renes parike pero cha kay no kanchis pa kang yari ki nininches kang yari ki yana pa ininches wakyang kaning ko yari ki email ng sapalyang padre tiyang puring no kanenimana no kakasapalay chupurin no kay go king sa tawang wakar pips biya ko ikon espachay repitat kapan ki no kakaneneri ki yaya no kawang ring chure no kawang ring Espiritu Santo chay kaman ang sapak tari ko ir konang taytans Jesus resucitamon kausarimon chay kariki no kanchis tapsik adjuan chay niping Yaya Bernardino panay Gladys kasyang mi kalpachakuy umachape kanukaps mana suyarani pero taytanchis paklyang kariniya chay ka sapang ka aylukunata yari komniat kunata nukaps lukserine chay kanene kay mi compromiso kay wata kasyan chay ari manang pisichakuy kanchu nisyanko sapang ka komniat manta no kay kups tiempo chata churasakko no kay kups sariki munay kong iglesianchis manta rimarikuyta ininins manta rimarikuyta kuska puririta hinalat hariki umalih wak pananchis kunaps mahinimpak sasachakun kuya pero Dios taytanchis tukan Dios taytanchis sariki kausay takuanchis yuyet kuanchis chay ka Ari kashame na preparaku y kashame disponibilidad que omacha pipi agradecemos no añanchakuna gachon Dios taytanchismo porque paya permiten porque no caja no niña mana paschakan gachu que karulak tapi karulak petkhtianjis pcheka kashan expectativa kay Bernardino gracias ya na parina chakanja tan karina kuna chakanja kay tupaininchis kunawang inininchis kunawang Ari chayang mi kay karulak tamang increíble pero con angasyan chay no kaps ancha kusas kagasyan y kusikontah mi kan kuna khayana painikich lapan sa khayana painikich Ari Yaya Valentin que sinodalidad nas kariki kushkapuri uyerinakuy y mayan kota ka nes kumampasya manang ate kong umansyo na siya hinalya niya kapucho y además ya que son ya parroquia que permana templo piscancho y santo kuna piscacuncho mana piscancho pero se mana piscancho aqui em parroquia da pai ashkaram santo kuna pisca y desanima kusang mambasya no kanchi que discípulos emaus nas rohina mana cheta mate pero engem alien cancho catedral ne que echa mana cho Yaya Valentin Limikus bueno primer lugar nape que ahí Omacha nueva Omacha antayaje riki konan nuevo distrito chay pekamana cancho con templo pues chay kamay pitkhruangor plaza pichan shangiches chawakian porque mane rexenchis churi que en realidad pero Hakaipe antes Watakunata, Riquiñap Watakunata, auditorio del municipio Chayla Peruajaico, Sacramento Cuna, misa, sábado domingo, primer trabajo martes punchaita, tardinta, Chaymanda Kariki, Nukaikups, Yachtawan, Somach Tremena Guspanico, Manan, martes Peruasunchis Mancho, domingo, Enrique Día del Señor, entonces domingo, tu tanto Raico, Mai Pican, Mereke Parroquians, Casa Parroquial Nescapi, Salón Huchuilayacan, Chayla Peruaico, templo man oratorio, reunión, y maimana con arua con Chaypeca, Juntaya, que Semana Santa, Pascua Punchay con Apeca, Hawacha con Antemberja, Sayaka Mongori, Checa, Kainan Gashan, pero Chay mi Chay capital, Rua con Gañacha seguramente, que Iwato, Huata, pero ya está. Ahora, Napi comunidad Kunaya, Kaipeca Ashkakan, Chek Sapanca, comunidad Pin, Bernardino Cantah, mi capilan Skuna, Wakincha Pasay Kuitaño, Monashan
kashan wakintaqa ña t'ijraruykuña wakinqa ruwashanku musuq kapillataña chayqa chaypi kashan parte fortaleza nisqa bueno kay antayqa hap'ipiqa de verdad kutirinpaqpas charik hina kashachun nispa pero kashantaqmi ayllunchiskuna por ejemplo antapallpa kuskallan ruwarusqa kashan pero runa masinchiskuna hamun chayqa pukara kashan hasta últimos años llañachu pishichakuy kashan chay pero ña cambianqakuña kay umacha antigua chaypipas ña riki t'ijraruykuña chayqa chaykunapi puririsqaqa yanapamanchistaqa kallpa kashami chayqa ankaynata nuqaykupas kallpachakushayku riki imaynan Jesus taytanchis kawsashaqqa riki tanqariwaytapuni munanchis kanqapunicha kanpasqa riki sasachayninchiskuna ñanpiqa kaypipas maypipas pero kay Pascua p'unchaykunata nuqapas allinta ari yuyaymisharani imaynataq kanqa kayri piqpa wamburantaq kayri Dios taytanchis mariki kawsashaq chayqa aunque pisichasqapas riki sayarisunchis riki mariki mana riki kaqllapiqa qhiparukusunchismanchu kay hinan kashan kawsay ánimos ganas mana antayaqllapichu sino ashka lugarkunapi kashami kapillanchiskuna kashami katequistanchiskuna aunque pisichakushankunchaypis tanqamashankun ayqay Bernardino. Muy bien, waykuna panaykuna iraqtakichimangina kay umacha llaqtapi manan Dios yupaychana wasi templo kanraqchu sin embargo que salón parroquial nisqakunan templo kashan ari hatun saschakuykuna kan mana ichaqa chiraykuchu yaya Valentin hina llaña kachun kuskullamantaña ashwan atentas internet chapenda pita chikaro pita amshaman shpachu imanas ashwanpash kushka llaqtawan kashan chaymi chay sinodalidad nisqa waykuna panaykuna kushka puri llaqtawan kushka que y además antes más una karanchu riki casa parroquial nisqa pishaquna Padre Valentin alquilallapi hinachu manachu Ari hinnapunia karan riki pernap 2015 riki chayqa chay watatarerani mutucha tanqaysqa nuqapas mana carrupas karanchu imapas karanchu chayqa aqchamantaraq chaymanta riki alquilasqa wasichi karan huch'uychalla chayqa primer piso karan riki oficina nisqa catequesis ruana hina cuartucha segundo piso karan sala dormitorio cocina hina wayqaypanay pero chaypitaqya necesitanchistaq kay presencia de la iglesia riki ojo sacerdote porque wich'urisqa hinaya karan una iwata, ¿no? Una iwata kuniña solamente. Mana chamayaqin Padre Prisita munaranchu Mana ya pipisrita munaqchu chayqa aqchallamantaraq kayku riki rikuq karan antes pues riki kutita ishkay kutita watapi chayqa casamientopis riki chayllapi junio con bautizopis anutaysqa Padre kishinki yaqa ñacha riki chunka wata maschaña yaqa nombrado tachkashaw nuqapas riki niña nombrado chariki ganasqaña kani kay parroquia omacha chayqa pero ayqay Bernardino siempre mana nuqa nimanchu kaypin nuqa castigasqa kashani mana ashwanpis privilegiado porque chaypin nuqapas wasipi hina tiyani llaqtakunamanpis rimarini runa sima sumaq mishki rimayninchis chayqa llaqpan runa masinchikunamanpis parlarini imaymanamanta rimarinchis chayqa wasipi hinan kashani por lo menos manan qijakuymanchu nuqaqa kaynan kashani karu llaqtapin kashani mana obispishima aparachaw ashwanmi allincharik wiraqucha arzobispos chaymi apachawan tranquilon kashani nispa maykamachariki Dios taytanchis qawasunchis kallpata munayta inininchista chayqa puririsunchis ankay hinan kashan pero precisamente chay sunan kay evangelio nuqanchispaq kashan chayqa wayqaykuna panaykuna yarimaqniykuna ajana kashan mana alabarukunapaq sino esto es la realidad de Omacha. Cosa wayqaykuna panaykuna ari que evangelio San Lucas nistapi qawarimsharanchis iminata chaqay p'unchawkuna ishki Jesuspa qatqninkuna yachaqninkuna kikin p'unchawta qawarich no primer día ñawpaq p'unchawta llaqtankuman kutipsharqanku llakisqa decepcionasqa paykunaqa iñininkuq pisipachisqa ari ñawpaqta Jesus rimapayaran paykunatapish Jesus wañunanpuni karan kawsarinpunantaq karan chay yachistanku mayman chaykurkuramish qananqa riki mana wakicharqankuchu chiyachisanqutapish mas confundido riki purisharqanku entonces llamama Jesus ihrimurqan wayqi Valentin manachu que mensajita chayta suma llipin runa masinchikkunama imaninanta nishawanchikkunam p'unchawkunam Kusa wayqay Bernardino panay Gladys uyarimuq wayqa panaykuna chaytapuni ariki sapa domingo kay programanchistaqa uyarikunchis
imatan taytanchis rikikunam niwasunchis kay cristiano kawsayninchis pipas chay hinallataq kan ña wayqinchis Bernardino niramun ña riki kay contexto iskay iñiq ancha iñiq karanku riki paykunapas Dios taytanchis Jesus taytanchis qatikuranku pero kawsayninchispi nuqanchispas chaynaya kanchis mayninpachus riki kasararukunkis mayninpas bautisuta chaskirunchis iñiq kanchis hinaspa munayta purinchis pero chaymanta imapas karun sasachay imapas karun riki problema qunqarapunchis kargutapas pasaruspaqa wakin qunqarapunkuya manaña riki yuyaripunkuchu chayqa chay hinan kay kawsayninchispi wayqiy Bernardino cristianamente kawsayninchispi kanqa imaymana sasachay pero ichaqa manan Jesus taytanchis saqiwanchischu wikch'uwanchischu yuyashanchischu kay iskay purikuqkunataqa kushka purishan riki acompañashan rimapayashan pero nuqanchispin kashan mayninpiqa sasachay mana ñawinchis qhawarinchu mana sunqunchis riki rikch'arinchu imaynan kay iniyninchis kashan Dios taytanchis nuqanchiswan puriyta munan Dios taytanchis llaqtanchiswan puriyta munan pero mana nuqanchis cuentata qukunchischu pero maypin cuentata qukusunchis qankunamanta kunan riki ña tardeamuqtin ña llaqtaman chayapuqtinku paykunapas riki Jesuspas ripuyta pasapuyta munan pay sapalla paykunata qhipakuyta munanku pero por humanidad por solidaridad paykunapas niyunku riki maytataq ñataq tardearamushan ñataq tutayaramushan maytataq rinkiri nuqaykuwan qhipakuy nispa riki chayqa anchaypi nuqanchisqa yachanchispuni cristiano runaqa haywarinaykuta mijunallatapas imallatapas riki chay hinata chay Jesus taytanchistapas invitayunku pasayachinku wasinman chayqa chaypi riki t'antata p'akiktin pasmiqtin chayraq paykunapas ñawinku hatuntaraq hawarin entonces nuqanchismi cristiano llapa cristiano ñawinchis qhawarinan sunqunchis llanllarinan sapa misapi puririqtinchis chaypin kashan riki partir del pan la Eucaristía chayqa ima sasachayninchis kaqtinpas ima problemanchis kaqtinpas mana llank'anachanchis kanchu mana qullqichanchis kanchu imaymana wawakunawan kashan runa masinchikunawan kashan allpamanta kashan kaymanta kashan a veces phawanchis mayman qihaman riki mana chay hinachu kanan ashwanpas qunqurchakis sayaspanchis mañaykusunchis hinaspa Jesus taytanchista nisunchis nuqatapas kallpanchaway k'anchariway imaynatan nuqa kawsayniyta apasaq imaynatan nuqa kay familiayta riki apasaq ñawpaqman kay sasachayniykunata kashan chayta alcharisaq nispa riki chayqa imaynan riki kay imaus ishkay runakuna imaus llaqtamanta hamuqkuna k'anchariynin chayaran hatuntaraq ñawinkupas qhawarin sunqunkupas llanllariran chay hina kanqa chayta ama qunqasunchischu llapallan cristiano cristiana católico católica allin kachun riki sunqunchispi kawsay k'anchay pero chaytari imaynata tarisunchis primer lugar siempre kanqa riki taytanchis rimaysharan profetakunamanta bibliakunamanta chaytapas qunqarapunchis pero chaypi kashan k'anchay pero más que todo en la Santa Misa en la Eucaristía Jesus taytanchis munay kawsayta munay k'anchayta alimento nisqata quwanchis Kusa kay Valentin nakatang ay kuna panay kun manar nisto remaramushashpay ko kunam puncha qaq disi pechana taktawan nya o yadiruksun chisto sunakatang tosorosun cha ay kin ay panas ng matches kalyan tosong ko taraw to mars pa itakachang ko checkson ko man to sitapis mo nang ko chipen ka kung utak man ano kayo na panay kun kayo kun silang tosor sa kin santi ko nakatang ay kuna panay kunam kay pinyang programa kichis Katikista kuna remaining kang kunawang niya kay Diyos ipay na taki. Tiay kunya
panaykuna kimunay punchawpi kusikusllapunan noqayqa chiyaykamisayku personayki maypich tarikapaynki chaykamaña iñiqmasiy ari cosa por razón que Dios y peichana wasema por razón jornada espiritual retiro nisqaman catequesis nisqaman wayqi panay owakita personayki koraqllata mana bautzaqa tap'ishanki manan que primera comunión ni confirmación iniciación a la vida cristiana nisqatapish haykunkuraqchu kasarakunankunallapaq ña nishanku mana bautzakunaraqchu ay bautzarachikamuya nishpa preocupasqa ñiqmasiykuna chaymantataq nishasuntaq imanaqtinmi kiwaway milli malcriados sapallan pimanta luqsiruranuwaqa wayna kashpayqa huch'uy kashpayqa mana chaynachu karanash es que personayki wayqi panaykuna allienta celularta regalanki chayqa pukllayllaman dedicakushan pero mana personayki interés nisqa tomashankichu kiwawayki que Dios paychana wasiman purrinanpaqpish hinaña purrinchipis celularlla amigos distrés celularwan kashan chateayshan entonces ñiqmasi yanqapaqa que Dios paseme uyarimusqanchikpish panaykiladish imachatanchu mat'iwaqpash kimunay p'unchawpi llipin runamasinchikuna audiencianchikuna tukuy enteropi wakin wayqa panashnaqa Facebook chawpinta wakin wayqa panashnaqa TikTok chawpinta qatimanchu wakin wayqa panashnaqa YouTube chawpinta munaqpaqa al gusto del cliente nisqamanaq chaykaykuna panaykuna chaykamshayku adelante panaykiladis. Allimpuni yaya Bernardino China nisqayki hinan noqanchis que a veces kuyay purishanchis Dios paqatisqankuna Emaús llaqtaman riranku paykuna hina kuyay a veces qasentikunchis noqallanchis pascha o mana pascha sentiduta tarinchischu kay vidaman pero ichaqa Dios ninchis noqanchiswan noqanchis uhupi maypipas kashan noqallanchishwan puni entonces noqanchisqa yachananchis Dios ninchispa siminta reqsiyta diferenciayta iminata chayta yachanchisman padre mañakuspa chat misakunaman rispa adoración marispa Dios ninchisqa siempre noqanchistaqa tanqariwasunchis allin ruwayman hermanunchiskuna khuyapayayta anchiykunata noqanchista Dios ninchis yachachiwanchis Arriba rikuta pataykuna pananchiklades nisharan Dios ninchis iminata noqanchista rimapawanchis nishpa iñiqmasi Dios ninchis rimapayawanchis que Dios paychanaq simiq chawpinta claro may pachachu noqanchik atento kallpata churashpa uyarikusunchayqa Dios ninchis imina kawsananchistapish noqanchista rimapayawasun haqay p'unchawkuna que iskinin apostolkuna qatikuqkuna uyarqan paykunapish pero mana riqsirqankuchu no? pero saschakuy chamuqtin ñawinku ayphayrapura imana Dios ninchistawanpas riqsirqankuchu entonces aykuna panaykuna ari waykin wayqa pananchikuna mayñankutaqa riki riqsikushancha pero mayñankutaqa saschakuy chamuqta noqanchik mayñankutaqa sapallanchik purinanchik pensakunchis ninchayki mana sunuqawanqa Dios wanchik purisha Dios qonqarapan sunuqataqa imamantacha phiñakushan seguro huchaykunamantacha castigamushan nishpapish imanishpapish entonces iñiqmasiykuna importante que purisqanchispi iñiqmasiykuna mashki imaynaraq saschakuy imaña huch'ukunchis mayñankutaqa que soledad nisqataña que kawsayninchis sapallanchikña rikunchis chaypash mana Dios ninchisqa saqwanchis nitaq kachariwanchischu iñiqmasi chaymi chay allin noqanchis hatun kusiki noqanchipascha karunchakunchiki mañoso qilla irqina mayñankutaqa riki manan payki chuchupakunchis imatapish pero wayqikuna panaykuna noqanchis runakanchikpash chaykunata ruranchik pero hinaña ruranchikpish iñiqmasiykuna noqanchikwanqa Dios ninchis kushkan purisha imachatanchu ya Valentin mat'isumanpish ñataq parte culminante nisqamayan chaykapshanchis apuraymi karun purunanchik kashanpis wanchik nishpaq umachata rinanchis umachata rinanchis ch'uñu pastami humunanchis Kusa wayqi Bernardino panay Gladys imatawami rimarisunchis a ver llapallan uyarimuq wayqa pananchiskunata astawan puniyariki yanapay nakachun
kay taytanchispaq rimariyninmanta más que todo Padre, que no tapuramit ¿en qué evangelio son recuerdos de qué partes de la Santa Misa nuestra manach anjita ishkinin parte Y ari cosa precisamente chaychamantan kunan parlarirusunchis riki muchas veces tal vez riki con buena fe rinku wayqpananchis kuna misamanqa rinku uyarikamusunchis nispa pero chaqa mayninpiqa mana riki misapiqa qhipaptiyarunku celular ninkuta nisqaykichis hina qhawayshanku waqayamishanku wakinqa paykuna pura riki rimayshanku entonces chaypi tiyaruspa riki huk kusamanta rimayshanku a ver nachariki kampillaqtapiqa runaq vidanmanta o chaqramantacha dañuñachu haykurushan wakayqa maytañacha pasaron ovejita pitaq kuna michimunqa nispachariki wakin campo llaqtapiqa imaymanamanta piensay haykuyushan mana atentochu kashanchis chaymi kay qawarisqanchis manhina kay evangelio riki kay domingo niwashanchis primero importante Dios taytanchispaq rimariynin chaymanmi misamanqa rinchis mana solamente uyariyaramunachu sino nuqanchispis riki piensayuna imaynatataq kay taytanchis imatataq niwashankunan p'unchay imatataq yanapawanqa puriniypi nispa riki chaymi kashan atento nuqanchispis kananchis y segundo lugar kashan riki kaypi fracción del pan taytanchispaq t'antapakisqan es decir misapi kashan iskay momento muy importante ima primero Dios taytanchis uyarina siminta atento, con mucha atención y devoción y con fe, ¿no es cierto? Mucha atención, ¿no? Ajá, con mucha atención. Entonces, chayta uyarispataq miriki nuqanchis kawsayninchispi practicaman churasunchis. Por ejemplo, kunan punche imatataq yachashanchis nuqanchis muchas veces llakisqa purinchis, pero taytanchis kushka purishan nuqanchis mana ñawinchis rikunchu nitaq sonqunchis rikunchu hinaqa llakisqalla purishanchis. Pero kunan Dios taytanchis antata p'akispa rikurchiwanchayqa ñawinchispis hatuntaraq qawarin sunqunchispis hatuntaraq Sabe Valentín mayninkutaq llakishkashpaqa manataq nuqanchis Dioswanchu purinanchik pensakushpa layaqaman purinchik o imakuntapas ruwarinchik Ari Bernardino entonces chayqa mayhiraqa rimarina kashan cristiano creyente manqa imaymanamantaya nuqanchisqa rimanchis masta importanciata qunchis por ejemplo imaynatacha riki tutamanta lluqsirunchis warmuwanchis qhariwanchis tuparunchis imawancha imatachis sueñurunchis chayta mastaqa ovejaña chinkaramun caballun chinkaramun chaypis kuka qhawaqman tiranchis pero manaya chay hinachu iniyninchispiqa kanan primer lugar nuqanchis ninanchis Dios pahawan kani mayman merisaq problemanchis karun chaypis najalla nirisharani kijakuja phawarunchis primero taqa pero mana chay hinachu kanan San Pablo niwanchis niriki akasqankuna mana yuyayniyuqchu kankichis manachu qankuna pura alchaywaqchis nispariki llakisqaña kanchis chaypas mayman nuqanchis estresado muchas veces kashanchis pero ninchis riki maytan risaq Dios taytanchis nuqanchista hampiriwasunchis Dios taytanchismi kunan kallpata quwasunchis chaypin nuqanchispaq kawsayninchis kanan puririnan pero kusikuywan pero ancha iñiwan chayqa wayqiykuna panaykuna misamarisunchis ama runaq rikunanpaqchu ama nuqanchis yanqa juntaqllachu sino realmente imatan Dios taytanchis niwasunchis comuniontapas chaskiakamunakachun con mucha devoción y nuqanchis riki frecuentemente Dios taytanchis manta mañarikunanchis kay kallpachayta Chaylaraqchakama Bernardino, muchas gracias. Muy bien, gracias Valentín. Arriba Rikona Panaykona, llakisqanchikqa nuqanchikqa noqa sapallay imakshanaykunanqa kitro aros wakin wayqpananchikqa nishut llakishkashpa mayninkutaqa wañuytaraq mañanku o wañukapunkupas imana decisionkunata tomarinchik iñiq masiykuna mana tranquilidad karunchu desesperacionesqa nuqanchik yaykunchik ima mana allin decisiontapas tomanchikpaq iñiq masiykuna yachananchik llakushanchik chayratuq nuqanchik Dios mana kachariwanchikchu chaymi chay importante iñiq masiykuna entonces qhawarisqan apostolkuna maytan purirqanku mana kuka qhawaqchu purirqanku mana narqankuchu a ver kunan kawsarimunpunuchu Jesus icha manachu kukata qhawarachikamus nispachu ashamush paykuna purishaqtinku Jesus ijirimurqanki maypiki fracción del pampi nisqapi entonces maypichik nuqanchik tarinchik yaykuna panaykuna t'anta p'akikun que Santa Misa nisqapi iñiq masiykuna que importante nuqanchik iñiq masiykuna quizás chakuykunapi Dios y pecha no hacemos por pagunanchik panaykillanchik tus últimos mensajes y de despedidagapi ora pues nishanchik ripi pasay nishpa hinash ripunganqa riki manasmanwanganpish
Gracias, Padre Bernardino, gracias, Padre Valentín. Noqapis kusisqa kashani kunan unchay munayta Dios ninchis palabranta rimayunchis llapanchis, qankunatapis nimukichis Dios ninchisman kutrikapusunchis, amañas rumisonqo kasunchischu, Dios ninchista kicharusunchis, kawsarinpuq Dios ninchis, corazonenchispi tiyananpaq. Dios no canchis mana sapallanchis kasyanchis Dios ninchis no canchis wan kasyan. Entonces kusisqa llapallanchis Dios man kutirikusunchis. Gracias, no capes que kamalla acompaña y moraikichis. Muy bien, compañeros, oranche pananch gladys ari no canisqa qatikun Dios causaqta inhmasi kunna hinatrik Dios nin son kunch pone no canchon purita mona. Ya Valentín añanchaku quien besta masaikimanta siempre estar meiko ponema con meiko pones yo y añanchakiko en tus últimos mensajes y tu despedida toque pananchpa. Muchas gracias, Padre Bernardino y Panay Gladys. Kankunata pues no capsiriki añanchaikichia, que espacio manta y siempre no caps animarikichia, porque como seres humanos necesitamos siempre, aunque nosotros no trabajamos para eso, no, sino Dios está tan pero igual ánimo kankuna pachkachon ashwantara hariki wachirichichis que Dios está tan pajrimarininta y me imana que radio son konanta luxianchika kankuna pachkachon kalpanche kankuna psriki kachon que resurrección ojmanta todo llapalan equipupaj chaymanta psriki wayqaykuna panaykuna pikunachus riki maykunachus kay p'unchay kay imaymanas medios redes sociales por radios uyarimashankichis kachun kallpachakuy atisonchismi kuska puririta noqanchispas riki Dios taytanchispi iñiqkunaqa Dios taytanchista qatikuqkunaqa purisonchismi kallpata hap'isunchis ama qhipaman kutisunchishchu yuyayninchista kawsayninchista ruwayninchista Dios taytanchis manchaskiyachisunchis kanqacha imaymana sasachanaqa pero chaypaqmi rikisapa p'unchay nuqanchis kallpata hap'inanchis mañarikunanchis mañarikusunchistaq riki llapan sacerdotes yayakunapaq arzobispo riki kashan Richard Daniel paypis riki unqusqa hinan kashan mañarikamuychis qankunapis como iglesia como hijos. Entonces chaylata chanuqapis rimariman. Muchas gracias a cada uno de ustedes, nos han escuchado, nos han sintonizado y una vez más gracias, ¿no es cierto?, a este medio, al Padre Bernardino, a nuestra hermana Gladys. Hasta otros días será. Muchas gracias. Kaya kadang may kuna paday kuna kikamayan karam programa kichis Katekistakuna remaining. no kamski kamalya miércoles unchata na radio interreime ilyari ausangati poder waynak chawpenta moram sa kwe kuna panay kuna hinakatan kanesun chikoyanan Dios yaya Dios chiri de Espíritu Santo su templo natakachon Jesus y kana pachapika su tiki peja sakachum kapakainik no kay kuma kamucho munainik rosa kachum iminan hanak pachapipish kinyata kay pachapipish sapap unchot antay kuta kunang kwayko kuchay kutari pampachawayko imina no kayko pas no kayko mang kuchay kunata pampachayko hinam amata kachere kuchu watan kaymang ormanayko pa lalin raktuko iman aliman takispichawayko hinatakachon Jesus Kolyanan Dios yaya Dios churi Dios Espíritu Santo su templo hinatakachon Jesus